бузургони олам дар назди қадру манзилати зан модар сари таъзим фуруд оварда эътироф карданд ки ӯ воқеан бо як даст гаҳвора бо дасти дигар сайёраро меҷунбонад. дар ҳақиқат мақому мартабаи зан дар ҷомеае ки худро пешрафтаву мутамаддин мешуморад басо арзанда ва баланд аст. ҷиҳати татбиқи устувори сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи дастгирии занону духтарон ва боз ҳам баландбардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ мешаванд. бинандаҳои азиз, гузориши навбатии ҳамкоронамон аз мақоми баланду устувори зан модар дар ҷомеаи соҳибистиқлоли тоҷикистон маълумот медиҳад. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар баробари рушди дигар соҳаҳо ҳамчунин ба масъалаи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа низ таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат равона гардид ва ҳалли ин масъаларо тавассути мустаҳкам кардани мавқеи зан бо меъёрҳои конститутсионӣ ва минбаъд такмил додани онҳо тавассути қонунҳои соҳавӣ пеш гирифт. бо ба тасвиб расидани фармони барои бонувони тоҷик тақдирсоз баландбардоштани мақому манзилати зан дар ҷомеа соли 1999 аллакай зан бонуи тоҷик модари тоҷик мавқеи арзандаи хишро дар ҷомеа касб намуд ва ин фармони тақдирсоз барои ба тасвиб расонидани дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ҷиҳати боз ҳам мустаҳкамтар намудани мақому манзилати зан дар ҷомеа заминаи мусоид фароҳам овард. аз ҷумла ба тасвиб расидани барномаи давлатии тарбия интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд дар ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ҷалби бештари занону бонувон ба соҳаи хизмати давлатӣ ва таъин намудани онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда мусоидат намуд. қабули ин қонуну барномаҳо ба занон имконият фароҳам овард ки таҳсили худро дар муассисаҳои олии дохил ва хориҷи мамлакат идома дода соҳиб маълумот гарданд ва дар баробари мардон дар ҳама соҳаҳо фаъолияти назаррас дошта бошанд. имрӯз фаъолияти бонувон дар вазифаҳои роҳбарикунанда низ бар аъло мушоҳида мешавад. инчунин таъсис ва ҷудо гардидани грантҳои президентӣ низ барои рушди фаъолияти бонувон дар самти соҳибкорӣ замина гардид ва имконият дод ки занон дар соҳаҳои мухталиф фаъолияти густурда дошта бошанд ва ба ин васила бо таъсис додани ҷойҳои нави корӣ дигар занону бонувони хонанишинро низ бо ҷойи кор таъмин созанд. умеда сангин ва аз ҷумлаи гирандагони гранти президентист ки имрӯз новобаста ба сину соли ҷавонаш фаъолияти соҳибкориро ба роҳ мондааст. соли 2019 ба маблағи 10,000 сомонӣ гранти президентиро гирифтам бо мақсади эҳё ва рушд додани ҳунарҳои мардумӣ. То имрӯз тибқи лоиҳаи худам фаъолияти худро давом дода истодаам. мо барои бохчаҳои бачагона либосҳои миллӣ омода мекунем. аз ҷумла либосҳои миллии кӯдакона, чакан, попурӣ, атлас. барои дар ҷомеа муваффақ гаштан пеш аз ҳама зарур аст ки ҳар ҷавон духтар соҳиб маълумот бошад. маҳз соҳибистиқлолии кишвар барои ҷавондухтарон имконияти идомаи таҳсилро фароҳам овард. имрӯз ҳукумати кишвар бо таъсис додани квотаҳои президентӣ барои онҳо шароит муҳайё намуд. дар асоси маълумоти оморӣ теъдоди духтарони тавассути квотаи президентӣ таҳсил дошта аз соли 1997 то соли 2019 13132 нафарро ташкил медиҳад. ин чунин маъно дорад ки ҳамасола ҷавондухтарони зиёде соҳиб маълумот гаштаву дар соҳаҳои гуногун фаъолияти хешро ба роҳ мемонанд. зулфия иномова аз шумори он омӯзгоронист ки солҳои зиёд ба тарбияи насли наврас машғул аст. ӯ мегӯяд ки шумораи зиёди омӯзгоронро дар гимназияи рақами 74 ноҳияи фирдавсӣ бонувон ташкил медиҳанд ки онҳо дар навбати худ фаъолияти хубу назаррас доранд ва бо кӯшишу талошҳои онҳо хонандагони муассиса дар озмуну чорабиниҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. ҳамаи ин озодӣ ва имкониятҳои фаровон барои занон ба туфайли истиқлолияту ободӣ ба даст омад. ман аз он фахр мекунам ки имрӯз дар чунин як давлати афсонавӣ тоҷикистони азизам зиндагӣ мекунам, кор мекунам, фаъолият мекунам, ба хонандагон дарс медиҳам. зани тоҷик имрӯз роҳбар аст, зани тоҷик имрӯз соҳибкор аст, зани тоҷик имрӯз муаллим аст, зани тоҷик соҳиби хонадор аст ва инро ба ҳамаи мо занҳо истиқлол дод.
ما زنان تاجیک حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که دولتمون رو باز هم با مهنت حلال خود پیش بریم. رو آوردن به علم، کسبی را انتخاب کردن و به این وسیله در رشد باثبات کشور سهم گذاشتن محض از همین درگاه آغاز می‌یابد. جوان دختران باید خوب درک کنند که تنها در نتیجه دانش اندوختن و صاحب معلومات گشتن می‌توانند در ساحه پسندیده و انتخاب کرده خود در برابر مردان فعالیت نظررس نمایند، زیرا امروز همه درهای موفقیت برای آنها باز است. тамошобинони иззатманд ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шӯҳрат сайнаков. бештари сурудҳои шӯҳрат сайнаковро васфи ватан, модар ва дастовардҳои замони истиқлол ташкил медиҳад. пиндор ин меҳри ватан аст ки шуморо бо чунин эҷоди сурудҳо водор месозад. албатта از سخنانی که من همیشه یعنی زمزمه میکنم و میسرایم خودش معلوم است که یعنی نسبت وطن مهر محبت من بسیار زیاد است و وطن خودم رو البته دوست میدارم و چنانه که پایتخت رو ما هر روز گشت و گذار میکنیم یعنی همین همش به ما خوشبختی میارد و از الهام ما ایجاد میکنیم و وطن ما رو دوست بسیارتر میداریم و با سرودهای نو به نو در وصف وطن در وصف تاجیکستان ایجاد میکنیم. بهر مخلصان که مخلصان هم از این عبرت گیرند، بعضی که نسبت وطن میتونن که با دلخوشتر میشند و فکر میکنم با آهنگ و موسیقی های ما در دل بعضی تماشابین یعنی خرسندی میاریم و اونا باز یعنی زندگی خوش و خرسندانه رو پیش میبرند. албатта яке аз роҳҳои тақвият додани ҳисси худшиносӣ низ тавассути ҳамин оҳанг аст, тавассути матни боло аст. инак тамошобинони азиз, як суруди дилнишинеро дар иҷрои шӯҳрат сайнаков бо ҳам мешунавем. баъдан иртиботи мо бо шумо идома хоҳад ёфт. моро ҳамроҳ бошед. برگشتم زیرا که کنعانم تویی، از دار دنیا غیر تو ما را نگردیدن نصیب. دیگر وطن جو تاجیکستانم تویی. دستان و دعایی یار داری، دستان
ободии мулки хешхоҳӣ аз ақлу хират шиор дорӣ, мегӯяд бо як завқу шавқи беандоза ва баланд Шӯҳрат Сайнаков. Воқеан сурудҳои бештари Шӯҳрат Сайнаковро васфи истиқлол, васфи ватани маҳбуб Тоҷикистон ташкил медиҳад. Пиндор ин меҳри ватан аст, ки Шӯҳрат Сайнаковро меангезад то чунин сурудҳои баланд дар васфи истиқлолу озодӣ, дар васфи Тоҷикистони бештосо эҷод намояд. ба даст овардани истиқлоли давлатӣ заминаи асосии рушди тамоми дигар соҳаҳоро гузошт. аз ин рӯ миллати соҳибфарҳанги тоҷик истиқлоли давлати миллии худро ҳамчун калиди расидан ба ормонҳои миллӣ ва ваҳдати миллиро ҳамчун дастоварди беназир ҳамеша гиромӣ медорад ва ҳифз менамояд. миллати тоҷикро ҳанӯз аз саҳм доштан дар бунёди шоҳрои бузурги абрешим ҷаҳониён ба ҳайс як миллати соҳибтамаддуну бунёдгар мешиносанд. боиси хушнудист, ки пас аз ба даст овардани соҳибистиқлолӣ ин хислати созанда бори дигар эҳё гардид. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини соҳибдавлатӣ баромадан аз бунбасти коммуникатсиониро яке аз ҳадафҳои стратегии худ қарор дод ва ҷиҳати расидан ба ин ҳадаф тадбирҳои муҳим андешид ва чораҳои муассирро роҳандозӣ намуд. воқеан маҳз ҳамин ташаббусҳои созанда буд, ки имрӯз ба чор сӯи тоҷикистон роҳ кушода шуд ва мардуми тоҷик ба рӯзгори ободу осуда муяссар гардид. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар фазои тинҷу ороми ҷомеа шоҳроҳҳо бунёд гардида минтақаҳои гуногун аз бастагии иртиботу рафтуомад раҳо ёфт ва ин омили муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ ва шукуфоиву ободонии ватани маҳбубамон гардид. кандани нақбҳо, шоҳроҳҳо, бехавф кардани ағбаҳо ва ба талаботи замона мутобиқ намудани роҳҳои канории кӯҳӣ минтақавӣ, бунёди роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта, сохтмони роҳи оҳан, пулҳо, ҳамаи инҳо дар маҷмӯъ тадбирҳое буданд, ки ба таъмини некуаҳолии мардум ва фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда такони ҷиддӣ бахшиданд. дар ин муддат 57 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ татбиқ гардид. сохта ба истифода додани роҳи автомобилгарди Кангурд Балҷувон Ховалинг, Душанбе Хуҷанд Чаноқ, Шамсиддини Шоҳин Зиғар Шикеф ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ кардани сифати онҳо имконият фароҳам меорад, ки нақлиёти боркаш ва мусофирбар дар тамоми фасл бемушкилӣ рафтуомад намоянд. طبق اطلاع مسئولین با غیر از لایحه‌هایی که تا امروز عملی گردیدند، هنوز باز لایحه‌های تجدید و از نوسازی و بنیاد دیگر راه‌ها موجودند که در نظر است طبق نقشه مرحله به مرحله تطبیق کرده شوند. تطبیق پررای لایحه و برنامه‌های راه و نقلیات در دوره‌های معین امکان می‌دهد که در جمهوری صفت خدمت‌رسانی در این ساحه به مراتب بالا رود. برای از دوشنبه تا خوجند سفر کردن 19 ساعت لازم بود، اما بعدی با دست آوردن استقلالت و تجدید شدن روی автомобилгарди Душанбе Чаноқ این مسافه همگی با 5-6 ساعت آورده رسونده شد. مسافر راننده همگی 5-6 ساعت میتونه که خود را سوق سلامت برده رساند. با وادی رشت 12 ساعت لازم بود. این مانع همه برطرف گردیدند. اون منطقه هایی که ماهای دراز در فصل زمستون تیرمو محکم بودن و با شهر دوشنبه رفت آمد نداشتند، اینو از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدند. اینم یک دستاورد بزرگ است با دولت‌های همسایه راه شده شد. امروزها کاربری در دایره 10 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری رفته ایستاده است. مرحله دومی راه دوشنبه باختر، ساختمانی دالان‌های ضد ترموی در راه دوشنبه چناق، مستحکم نمودن انفراستراکچور مهم جهت تامین استواری ضد خطرهای طبیعی، ساختمان پل‌ها در ولایت بدخشان، ساختن راه اتومبیلگرد وحدت رشت لخش سرحد قرقیزستان، تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه باختر، قطعه قزلقلعه باختر ادامه دارند. در زمان صاحب استقلالی 57 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه نقلیات تطبیق شدند. راه‌های اتومبیلگرد و راه‌های آهن، پل و نقب‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر اینفراستراکچور نقلیاتی را چه از جانب انتقال دهندگان وطنی و چه از جانب انتقال دهندگان بین‌المللی مورد استفاده قرار دادند. چنین راه‌هایی که مورد تجدید و ساختمان قرار داده شدند، این راه‌های اتومبیلگردی دوشنبه خوجند چناق سرحد جمهوری ازبکستان، دوشنبه ترسونزاده سرحد جمهوری ازبکستان، راه‌های اتومبیلگردی
бохтар дӯстии панҷи поён ба самти ҷумҳурии исломии афғонистон, роҳи автомобилгарди душанбе ваҳдат сарҳади қирғизистон ба самти ҷумҳурии қирғизистон ва роҳи хуҷанд-исфара низ ба самти ҷумҳурии қирғизистон ки моро пайваст мекунанд. сохтмон ва таҷдиди роҳи автомобилгарди душанбе чаноқ сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон, душанбе турсунзода сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон, ваҳдат рашт лахш сарҳади ҷумҳурии қирғизистон, кӯлоб шамсиддини шоҳин ва шукеф қалъаи хумд идома доранд. корбарӣ имрӯзҳо дар соҳа дар самти ҷалби сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузории афзалиятноки соҳа низ ба роҳ монда шудааст. маҳз замони соҳибистиқлолӣ буд ки дар кишвар шумораи зиёди шоҳроҳҳои автомобилгард мавриди таҷдиду тармим қарор дода шуданд ва имрӯзҳо аз ҷониби интиқолдиҳандагони ватанӣ ва байналмилалӣ мавриди истифода қарор доранд. яке аз пешравиҳо дар он аст ки бунёди шоҳроҳҳои автомобилгард ин пеш аз ҳама ба зиёд шудани воридоту содироти мол ба қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мегардад ки албатта ин пеш аз ҳама ба баландравии сатҳи некуаҳволии кишварамон таъсири мусбит дорад. рушди босуботи мамлакат маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ муяссар гардида моро ба сӯи созандагиҳо раҳнамоӣ мекунад ва зиндагии шоистаи мо таъмин мегардад. шаҳри душанбе ҳамчун маркази тамаддун ва симои давлату миллат ба талаботу меъёрҳои ҷомеаи муосир ҷавобгӯ мебошад. ҷиҳати боз ҳам ободу зебо намудану замонавӣ кардани симои пойтахт бо дастуру супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иқдомҳои ободонӣ пайваста дар амал татбиқ мешаванд. фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва баланд бардоштани сатҳу сифати рӯзгори мардум аз ҳадафҳои меҳварии сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумат ба шумор меравад. бо мақсади расидан ба ин ҳадафи наҷиб феълан дар шаҳри душанбе сохтмони як қатор иншооти замонавӣ бо маром идома дорад. ҳамаи ин дастовардҳо ва муваффақиятҳо самари соҳибистиқлолӣ, сулҳу субот ва сиёсати созандаву бунёдгари роҳбарияти олии давлату ҳукумати тоҷикистон мебошад. пас ҳар як шаҳрванди оқилу дурандеш бояд ба ин муқаддасот, яъне истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату якпорчагии тоҷикистони воҳид эҳтиром гузорад ва кӯшиш намояд ки дар гиромидошту пойдории ин арзишҳои калидӣ нақши муносиб дошта бошад. дуруст аст. бовар дорем ки ин фарҳанги хушбинӣ ва ҳамраҳӣ бо халқу сиёсати сарвари халқи худ моро ба дастовардҳои аз ин ҳам волотар ва зиндагии беҳтар хоҳад расонд. شهر سامانگیر شهر آفتاب است، شهر سبز آرمان هاست. گر رهاوردم به لب آشفته هذیان است، در هوای آشنای پرور این شهر یا درودی می شود یا برگ لبخنده. هر درخت در خیابانهای سامانگیر شاهدی سبز محبتهای خاک و آسمان است. شاخسارش آشیان مرغ عرفان، سایه‌سارش خانقاه عارفان، اوستادش اوستادان، برترین آبشخورش دریای فرقان است. پا فشرده بر لب مرزش شاه تیرانداز، آسمان بر دوش، قبضه رنگین کمان در دست، آذرخشی آخرین در شست، چشم بر دامان تاریخ، بر فرازش پرفشان سیمرغ یکتایی. رودکی و عینی و سینا و فردوسی، چار رکن کاخ فرهنگی برومندش، سرفراز اندر میان سامانی اسماعیل خدیوندش. دست دیوان کوته از دیواری تدبیری بلندش. شهر سامانگیر ساحتی روحی جهان پیمای مولانا، پای تختی تاجیکستان است. برج خورشیدی بلندی آریانا،
حلقه زرینی پیوند ورارود و خراسان است. نور است به دیدگان ما استقلال، زور به تن و روان ما استقلال. یک ملت پاشخورده را جمع آورد، پیوندگر جهان ما استقلال. آره، تنها استقلال ما را به هم آورد، پیوند کرد. استقلال بود که ما در مرز اجدادی خود سرجم شدیم و صاحب عزت و آبرو گردیدیم و فرهنگ صلح‌آفرین مردم تاجیک را جامعه جهان مورد پذیرایی و احترام قرار داد. بیایید این لحظه تفریحی را با همکارانمان یوسف و نرگس می‌دهیم و می‌بینیم که چه ارمغان تازه دارند. مرحمت. тамошобинони иззатманд барномаи донаи мо бахшида ба ҷашни 29-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоно идома доранд ва меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд ҳунарманди мардумии тоҷикистон амриддини кабир. ҷашни истиқлолро ба шумо ҳумоюну фархунда мегӯем. ташаккури зиёд. саломат бошед. моҳияти истиқлолиятро дар чӣ мебинед? одам ки нахуст олими асмо буд, شک نیست ابوالبشر زیما دانا بود. فرهنگ 1000 میلیون ساله نیست. این گوهر پاک از ازل با ما بود. این ملت پاک است. این ملت تمدن ساز است. این ملتی هست که از روز تولید تا به امروز فرهنگی جهانی دارد. هنرمندان ما آزادی سخن اول آزادی سخن به ما داد که ما چی در انتخاب متن، چی در انتخاب آهنگ، چی در برآمدهایی که در معرکه ها، در جشن ها برآمد میکنیم آزادانه هستیم. یک سرود با نام استقلال من با همین دستاویز آمدم و میسازد که این سرزمینی آباد و آزاد و بهشت آسا که اینقدر آبادکاری ها همه روزه در همه گوشه تاجیکستان دوام دارد ما ترنم کنیم، بیسراییم. مرحمت. صحنه در اختیار شما. سلامت باشید. شمشاد است استقلال ما، ملک آباد است استقلال ما، نخل شمشاد است استقلال ما. صد قفس بیشکست و در پرواز شد، مرغ آزاد است استقلال ما، مرغ آزاد است استقلال ما، مرغ آزاد است استقلال ما. راه امداد است استقلال ما، راه امداد است استقلال ما، راه امداد است استقلال ما.
هستیت نور و ضیا باشد، بخت خورشیدی ما باشد. با تو آواز من و ملت هم صدا با عصرها باشد. تاجیکستان، تاجیکستان. بگذار خورشید استقلال و آزادی در فضای آرام و آسوده تاجیکستانی عزیز همیشه نورافشان باشد و این نور به قلب‌های ما گرمی و به زندگیمان سعادت را ارزانی کند. تشکر نرگس، تشکر یوسف که در این جشن بزرگ ملی ما را همراه بودید و کمک کردید و تشکر به بینندگان نهایت گرامی که ارمغان سبز دانه ما را استقبال گرفتند و ما را تماشا کردند. واقعا استقلال و تنها استقلال امکانیت داد که ما غایه خودشناسی ملی را پرچم زمان کنیم و با پایه سیاست دولتی برداریم تا اینکه افتخار ملی با شیر مادر، با علیه فراموش ناپذیر او و با نخستین حرفهای استاد در مکتب به دل و شعور هر فرد تاجیک ابداً جای گیرد. بله، استقلال ما کلید صاحب دولتی و وطنداری ملت سربلند و صاحب فرهنگ تاجیک است که تقدیرش را به دست خود گرفته به جامعه جهانی با راه و روش و سیمای خاصه پیوسته است و همیشه می‌کوشد که نبض دولت و دولتداری خود را با نبض سیاره هماهنگ و همصدا نماید. با امید بردوامی سربلندی و روسرخی ملت، با امید خانه آباد هر کدام شما، برنامه امروزه صبح را که بخشیده به 29 سالگی استقلال دولتی بود و پایان رسانیم. روز استقلال به انجام باد، شهد آن شیرین‌تر اندر کام باد. از فروغ صبح استقلال ما دیده ها پرنور و دل آرام باد. آن را میده مرغ بخت خلق من، روی دست خیرخواهش رام باد. دفتر ایام از سطر روان، سرنوشت ملت خوشنام باد.